Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerudendi bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu gitondo cya kare nibwo yafashe indege yerekeza i Kinshasa. Uru ni urugendo rubaye umugisha ukomeye ku Burundi ndetse rugiye guhindura byinshi muri aka karere. Atanze igisubizo kidasanzwe ku byari byarananiranye mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, ahamaze igihe hagaragara ibibazo by'umutekano muke. Bigenze gute? Ni nyuma yo kwakirwa njiri Kinshasa turabwira ibikozwe ndetse n'ibigiye kuba bijyanye na gahunda ikomeye yo kuzana umutekano binyuze mu bikomeje kugenda bigaragara. Turabwira commandement supérieur suprême des forces de défense nationale du Burundi uburyo bihagaze, tubabwire high level strategic arrival. Turabe kandi bijyanye n'imifatanye ndetse n'imikoranire hagati ya FRDC ndetse na Fdnb by'umwihariko mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turabwira ibigiye kubera Goma, Bukavu na Kavuma Air Base. Turebe biri kugenda bigaragara muri sector operation East Command. Tubabwira biri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira biri kugenda bipangwa bijyanye no kongera kuvugurura ibyari bimaze iminsi byangirika. Tubabwire rero biri kugenda bigaragara ndetse n'ibindi bijyanye n'amakuru akomeye agezweho. Ngo hayikaze kuri aya makuru akomeye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye byibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Ndatangira nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Munyonyo 2025 nibwo indege ya gisirikare yo mu bwoko butamenyerewe yatangiye kuba yazana ibikoresho Bujumbura mu rwego rwo kugira ngo itange umusadu ukomeye. Mu gihe kandi indege yo mu bwoko bwa Gulfstream G550 VIP Commander Aircraft yari yobowe n'abapilote bo muri groupe Ariane Presidentielle yasesekaye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu njiri Kinshasa itwaye Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Uyu akaba yaramenyekanye cyane nka General Neva, umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi, Commander Supreme des Forces de Défense Nationale du Burundi. Akaba rero uko yageze i Kinshasa mu kumanuka kwe kuri tarmac ya njiri nk'intwari mu buryo budasanzwe byari byateguwe mu gikorwa cya high level strategic arrival gifitanye isano n'umutekano politike n'imikoranire ya gisirikare hagati ya FARDC ndetse na leta ya Kongo. Mu gihe igihugu cya Kongo igihanganye n'intambara ikaze ihuza igisirikare cyabo ndetse n'inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, harimo Goma, Bukavu, Kavumu ndetse n'ahandi. Bikaba rero kuri ubu bigiye kujya mu rundi rwego, akaba ari ingamba zigiye kuvugururwa. Ku kibuga cya njiri General Neva yakiriwe na Shabani Ruko, Vice Premier Ministre w'igihugu ushyigikiwe na Brigade Spéciale de Protection Présidentielle, ari kumwe kandi na Garde Républicaine GR Unité Protection Avance, ndetse hari n'ibijyanye no gukontrola ibijyanye n'ikirere. Abayobozi ba renseignement militaire biro bizerekanye ko kugeza General Neva i Kinshasa bitari igikorwa cy'umwami cyo gusa cyo kwitabira inama ya CRGR gusa, ahubwo bizari igikorwa cy'umutekano ndetse no kugira ngo bahuze ibijyanye n'ibikorwa bimaze iminsi bigaragara mu buryo bwa military protocol yihariye special flight code igenzurwa na radar mu mbakada defense sector radar nsere integrated surveillance ndetse na anti-air operation control unit Kinshasa. Ibi byose byari tayari byasobanuraga ko hakenewe uburyo bwizewe bwo kurinda umuntu w'ingenzi cyane mu gihe
hakomeje kugenda humvikana ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano muri aka karere. Inama yo kwigerekera inama ya 9 ya Conference Internationale sur Région des Grands Lacs ntabwo yari inama yo gushyira ku murongo politike gusa Uburundi bufitanye nk'urubuga rwayo rukaba rubifata nka gahunda yo gushyiraho ikigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kugenzura territory integrity, gutsura umubano wa gisirikare hagati ya Kongo ndetse n'u Burundi. Hari kandi kwerekana ko u Burundi atari igihugu gifasha Kongo mu buryo butaziguye gusa, ahubwo gifite strategique doctrine ikomeye. Iyi doctrine rero ya neva yitwa doctrine de sécurité offensive préventive, ishingiye ku mahame akurikira harimo forward defense deployment, gushyira ingabo kure ku mbibi z'igihugu kugira ngo igihugu gihangane n'ibyago hakiri kare, allied military integration, gushyiraho imitwe ivangwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo ibikorwa bibe ku murongo umwe, joint operations na neutralization of non-state armed groups mu kurwanya M23 no gusenya indi mitwe yitwaje intwaro irwanya Burundi harimo Red Tabara na FNR. Bikaba rero ibi byose ari ibiri kugenda bikorwa mu gihe kandi Burundi bufite undi mushinga bise project of security influence, kwerekana ko Burundi bushobora kuba ibijyanye n'umukino ukomeye mu kugarura amahoro muri aka karere. Muri make Ndayishimiye ntiyagiye Kinshasa nk'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo nk'umuyobozi w'igisirikare gikora force projection mu gihugu kitari icye mu rwego rwo kubaka regional strategic argument na Congo. Nk'uko rero bigaragara Uburundi kuva muri 2023 bwagiye bwohereza ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Congo, aho bivugwa none ko ibi abasirikare barenga 10,000 aribo bari ku butaka bwa Congo mu rwego rwo kugira ngo bakora ibikorwa byo kugarura umutekano. Nk'uko rero amakuru hari dufite bigaragaza bohereje imitwe ya gisirikare ikomeye irimo bataillon de commando marine BCM, bataillon de parachutiste BP1 ndetse na BP2, bataillon de reconnaissance PCR BRC, groupe de intervention rapide GR, unité de anti-aérienne UDI, détachement de guerre électronique DGIE, unité antiterroriste di Burundi UITB. Bose bubatse rero ibijyanye no kugira ngo bafashe iki gihugu kongera kugarura umutekano. Izi ngabo nizo zakoze byinshi mu bikorwa bya FARDC itashoboraga gukora yonyine, harimo Crossed Air Support CAS Operation. Fdnb yashyize imbere ibitero byo mu kirere hakoreshejwe amadrone yitwa Tonke 9 combat drone Cyber I12 ICR zo mu bwoko bwa kamikazi. Izi drone zizwi nka CH4. Izi drone nizo zakoze ibijyanye n'ibitero bikomeye bizagiye bihungabanya izasarambwe mu bice bya Bihambwe, Kirumba, Kamuronza, Rucuru, Frontline ndetse na Rumangabo hose zagiye ziharasa. Hari kandi joint special force deployment FDNB yoreje special recon teams zakoranye na DEMIAP ndetse na service nationale de renseignement mu gukusanya ndetse no gusaka ibice bitandukanye bikekwa ko birimo imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi tactical battlefield coordination. Izi ngabo nizo zashyizeho uburyo bwa forwarding operating bases FUOBS, fire support coordination SIR FCCC, air ground integrated commander akaba rero ari IGIC. Ibyo byose byafashije FARDC kubona air superiority mu bice bimwe na bimwe n'ubwo M23 ikomeje kugira ubuhanga bwinshi no kwifashisha ibijyanye n'ibisasu biremereye mu gwanuriza drone. Abasasanguzi mu bwa bya politiki baravuga ko Uburundi bwabaye igihugu cya mbere cy'ihembe rya Afurika cyashoboye gushyira imbaraga z'igisirikare ku butaka bwa Kongo ku rwego ruri hejuru, gifite operation discipline kandi kitagira ibijyanye no kuba cyakora politiki iharanira inyungu z'amahanga, ahubwo gikora mu nyungu z'abanyagihugu. Icyo Kinshasa isaba kugeza ubu, irasaba Burundi gushinga joint air defense shield mu burasirazuba bwa Kongo, kongera ingabo za Fdnb zikagera ku 15, gufatanya mu gutegura operation yo ko bakisubiza ibice byose byigaruriwe muri Burucuru,
Warikare, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ibi byose rero bikaba bishoboka kuko Fdnb ifite discipline ya gisirikare iri hejuru, commande stratégique itamenyereye yo gukusanya amakuru y'ibanga, gukorera neza na FARDC mu bitero bifite umuvuduko, rapid offensive operation. Nkuko rero bigaragara byose nibiri kugenda bikorwa mu buryo bwiza birangajwe imbere na son excellence Evariste Ndayishimiye. Saho gusa bigarukira, hari kandi kumenya uko imirwano ikomeye ihagaze mu nkengero za Uvira, Shanje, Mutarure, Minembwe, Bijombo na Fizi. Bikaba zaratumye Ndayishimiye ubwe aza i Kinshasa kugira ngo ashyigikire uburyo bucya bwa strategic military integration SMI 2026. No operasiyo ikomeye iri gutegurwa na FARDC ndetse na Fdnb, bazaterwa inkunga n'ibihugu bikomeye mu bya gisirikare. General Neva afite intego ndende muri iyi nama ya CIRGL kwerekana ko FARDC idashobora gukomeza kurwana mu buryo bwa mano state integrity ndetse no gushyigikira ibijyanye n'ubufasha bivugwa bugiye guturuka muri Angola, Tanzania na Zambia mu gufatanya gushyiraho Joint Border Surveillance Unity GBCU Regional Anti-Drone Network RDN, aho bivuga ko bagiye kuba bagaragaza ibijyanye no kuzana drone zidashobora guhanurwa n'ibisasi byari byo byose nkuko bigaragara. Kandi ari gahunda ijyanye na Military Intelligence Data Sharing Center MIDSC nkuko rero bigaragara. Hari kandi gusangiza gahunda Burundi na Congo mu byiswe Combined Strike Force igamije kurwanya M23 mu buryo bwagutse, hagamijwe gucamo M23 kuyiba bayitandukanya mu bicirimo ibyo bita ko splitting the commander chain, ndetse bakaba banayikura mu bice igenzura birimo mu bice byahitwa Mikenotongo, Rucuru, Masisi ndetse na Sachekodo. Hari kandi gufatira ibirindiro byayo bya logistique mu bice byahitwa Biholo, ahitwa Bukumbirwa, Nyanzare, Rwindi n'ahandi. General Neva akaba ateganya no kugirana ibiganiro na son excellence Kisekedi Chilombo, perezida wa Congo, perezida Jorenso Angola, perezida Samia Suluhu wa Tanzania ndetse n'intumwa zo muri Uganda, Sudani y'Epfo. Nkuko rero biri kugenda bigaragara, byose rero bikaba bizagaragaza uburyo bushya bwo kugarura umutekano muri ibice by'ibiyaga bigari. Kuki iri rugendo rwa Neva rukomeje kugenda ruvugwaho cyane, hari timing, bikaba rero bivugwa ko kuri ubu hakomeje kugenda hagaragara uburyo umutekano ucunzwe ndetse n'uburyo akazi ka gisirikare gakomeje kugenda gakorwa, bigaragaza kwiyubaka kw'inzego z'umutekano z'u Burundi, yaba air operation, joint military command operation, intelligence sharing, defense logistic planning. Iyi ni urugendo rushobora guhindura imiterere yose y'intambara mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu mezi ari imbere. Bikaba rero ari bijyanye na Strategic Force Project Visit CFPV, ubwo igihugu gikura imbaraga zacyo aho cyari gituye kikazishyira mu kindi gihugu mu rwego rwo kubaka ubushobozi bwo gutsinda intambara. Ibi biramenyerewe mu bya gisirikare. Fdnb bimaze amezi arenga 24 ikora ibikorwa bikomeye byo kurinda Uvira Urban Defensive Operation Zone UDOZ, Bukavu Defense Force. Bijyanye rero n'ibyabaye muri mucyo bari barise BDB ndetse na Shanje Kiribi gikomeje avec Kavimvira Axi. Hari kandi High Plateau Sector, Bijombo na Minembwe, Intobwe na hitwa Shanje. Ibi bikorwa byatumye M23 ishobora kwambuka idashobora kwambuka ngo igere muri ibi bice, kuko kuri ubu Baraka, Fizi, Mboko na Sabere hose Fdnb yakumiriye 23 ndetse n'igisagara cya Uvira. Byose bikaba bishimirwa bikomeye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose rero byaheshejwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwanya wo kugera mu bijyanye na force de intervention rapide, troisième zone de défense commanda Ben Butembo na Goma. Aha rero niho hari gutegurirwa ibikorwa bikomeye byo kuzongera kwisubiza bimwe mu bice bitandukanye byo muri Nord Kivu. Hari kandi le centre de coordination des opérations aériennes COI Goma. General Neva mu biganiro bizahuza aba perezida bombi rero bikaba biteganyijwe ko bazarebera hamwe ibijyanye n'imikorere ya Military Assessment Report Battlefield Project for 2026 Operation Doctrine for Defensive Expansion
ODDE nk'uko rero bigaragara byose ni ibitegerejwe. Hari kandi kongera ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo nk'uko rero bigaragara, gahunda yo kuzivana ku 10,000 zikagera ku 15,000. Hari kandi gushyirwaho Fourth Rapid Reaction Brigade of Congo. Hari kandi gushinga uburinzi bw'ikirere Air Defense Grade Anti Drone System, Surface to Air Missile, Air Warning Radars, ndetse no kongera ubushobozi FRDC na Fdnb binyuze mu kiswe training ya Special Force ICR Platform Integration, Joint Offensive Operation, ndetse no gufungura inzira yo gutangiza operation yo kwisubiza ibice biteganyijwe ko bigomba gutangira mu ntago z'umwaka utaha. Urugendo rwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye Kinshasa ntirureba CRGR gusa, ni urufunguzo mu rugamba ruremereye rwa Congo rwo kugarura umutekano mu bice bitandukanye bijyanye no kuba bakongera kubaka igisirikare gifite imbaraga, bakongera kurwana kandi bagatsinda, dore ko bizamaze kuba inzozi. Ni nuko rero dusoje banywanyi ngaho tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere, fyo ndasabone. Astra Vista.